Yes, reka twongere tubasuhuze twe tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana ibiganiro ndetse n'amakuru tubagezaho munsi ku munsi. Turi mu gitondo cya tariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu byabaye ibindi inyeshyamba za M23 nyamuneka zirimo zirarira yo kwarika nyuma yo gutakaza umuvugizi wabo ariwe Lieutenant Colonel Wiringoma wari umaze iminsi mu by'ukuri agaragaza yuko M23 idateze kudohoka habe na gatoya ndetse idateze kwamburwa na santimetero kare n'imwe mu bice byose yamaze kugenda yigarurirwa cyangwa se bigenda abyigarurirwa. Ubu rero amakuru akomeza kugenda agaragaza yuko M23 yaba yagize esheki ikomeye cyane, aho uyu Lieutenant Colonel Wiringoma ku munsi w'ejo mu rukerera bivugwa yuko drone ya FARDC yarashe mu birindiro bikomeye cyane abyize inyeshyamba za M23 byari biherereye hariya mu Rubaya. Biravugwa yuko kandi M23 yari irimo irategura inama ikomeye cyane yagombaga kugirana n'abaturage ku munsi wari bukurikire, ariko nyamuneka FARDC iprofita icyo cyuho gikomeye cyane cyo kuba ubwirinzi bwa M23 butarakoraga neza, yifashisha drone CH4 igaba ibitero bikomeye cyane mu birindiro bya M23, aho bivugwa yuko nyamuneka Lieutenant Colonel Wiringoma yahise yitaba Imana cyangwa se yaguye muri ibi bitero. Ndetse ku munsi w'ejo mu masaha ya kare nibwo M23 yasohoye itangazo rigaragaza yuko mu by'ukuri ibikomeje kugenda bigaragara mu mbuga nkoranyambaga zitandukanye byaba ari ukuri cyangwa se ari ukuri yuko Lieutenant Colonel Wiringoma yamaze kugenda ava mu mwuka w'abazima. Amakuru kandi akomeza kugenda asigura yuko mu by'ukuri atari Lieutenant Colonel Wiringoma wenyine ushobora kuba yaraguye muri ibi bitero, kuko hari amakuru avuga yuko Wiringoma atari wenyine muri izi base militaire, aho bivuga yuko Lieutenant General Gaceri, hakaba uwo bita Musanga nyamuneka, hakaba General Sultani Makenga, bivuga yuko aba nabo bari basamuninze ndetse baniteguye kuba bari bubyuke bagakora inama ikomeye cyane. Ndetse mu minsi yashize byari bikomeje kugenda bigaragara yuko M23 irimo iragenda ikora amakosa, ndetse bamwe mu basesenguzi mu bya politike ndetse bakurikiranira hafi iby'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ntago bahwemaga kugenda bagaragaza yuko amakosa M23 ikomeza kugenda ikora isaha n'isaha ishobora kugenda yaryozwa. Amakosa bakora rero nayahe? Ngira ngo mwarabibonye mu bihe bitandukanye ubwo M23 ubwo yateguraga amaseremoni atandukanye, ese amafunerari menshi atandukanye cyangwa se n'ibindi bikorwa bitandukanye bihuriza hamwe abaturage ndetse n'abayobozi. Mwarabibonye neza yuko M23 yohereza delegation y'abayobozi, ndetse binagaragara yuko mu gihe FARDC yaba ifite umugambi wo kuba yagaba igitero igambire guhitana abayobozi yatwara benshi. Aha rero biranavugwa yuko mu by'ukuri uyu mugabo Lieutenant Colonel Wiringoma ashobora kuba atarari wenyine hano muri Rubaya aho yarasiwe, ndetse no muri bice bya Gatoyi biravugwa yuko nyamuneka hashobora kuba hari abandi basirikare bakuru. Binanogwanugwa yuko General Sultani Makenga nawe yaba yarari muri ibi bice, ndetse nawe ngakaba ashobora kuba yaragizweho ingaruka n'ibi bitero byabaye ku munsi w'ejo. Ese ukuri kwayo makuru ni ukuhe? Gusa ikiriho cyo amakuru dufite adasize ivumbi, ndetse no ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 nabo ubwabo bamaze kugenda batangaza ukuri kwayo, nuko uwo bita Wiringoma twamaze kugenda tuvuga ngo ni Lieutenant Colonel Wiringoma ubizisaha akaba atakiri mu mwuka w'abazima. Ubu twavuga tuti nyamuneka Imana imwakire mu bayo, kandi mu by'ukuri ifashe abasigaye gukomeza urugamba nk'uko babwiyemeje ubwo batangiraga urugamba rw'impinduramatwara, ndetse no kugira ngo baharanire ukwishyira ukwizana kw'abaturage benshi b'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abaherereye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Turaza kugenda tureba ibyari byo, kandi nyamuneka turaza kugaruka mu yandi makuru agiye atandukanye n'ubundi ajyanye n'izi ngingo z'intambara. Turebe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tuze kugaruka muri Minembwe. Ubwo ibitero byari biri simiritani rero uko drone zarasaga muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko muri teritwari ya Masisi, ni nako nanone Wazalendo bongeye bahuranya cyangwa se abongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bya Minembwe, aho twirwaneho AFC M23 bamaze guhuza ingufu bakomeje kugenda bahangana n'ibitero bya za Wazalendo, ariko nanone na FARDC. Ariko nanone ibingibi birimo birakorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse ari nayo mpamvu M23 yamaze kugenda mu
by'ukuri igaragaza icyo igiye gukora. Ibi birimo biraba nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho cyangwa se yategetse agahenge, ariko aka gahenge kakaba katarigeze kubahirizwa ku ruhande rw'igisirikare cya Leta ya Kongo. Bivuze ngo Lieutenant Colonel Wiringoma yishwe mu by'ukuri harateguwe agahenge cyangwa se bari mu gihe cya ceasefire. 23 rero niba ari uko bimeze, bivuze ngo nayo nta kifite cyo kuramira, ndetse iby'agahenge kubera yuko babona ko mu bihe bitandukanye ari byo bigenda bibabambisha cyangwa se ari byo bigenda mu by'ukuri bituma n'ubundi baraswaho mu buryo bukomeye cyane. 23 tayari iby'agahenge yamaze kugenda ibishyira ku ruhande, ndetse igaragaza yuko nayo igiye kwihorera mu buryo budasanzwe cyangwa se igiye gukoresha ingufu za gisirikare n'ubushobozi bwose bafite kugira ngo bereke ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na bosi wabo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko nabo bashobora kuba bakora contre attaque bakerekana ibyo bashoboye. Ibi birombe bya Rubaya rero amakuru agaragaza yuko ari bimwe mu birombe bicukurwamo koruta nyinshi ku isi, aho bivuga yuko ku isi ari byo biromba bya mbere bicukurwamo koruta nk'ibuye ry'agaciro rikenewe ku isoko mpuzamahanga, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba itagetinga iyi koruta kugira ngo ibiyifashishe mu gukora bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga. Ariko nanone iyi koruta ku ruhande rw'izi nyeshyamba za M23 nayo ikaba ibuye rikomeye cyane kandi ry'agaciro, kubera yuko ibi bikorwa by'ubucukuzi izi nyeshyamba za M23 zikora, bivugwa yuko amabuye aturuka hano ariyo yifashishwa cyangwa se agurishwa, akagura ibikoresho bya gisirikare, akagura imbunda, akagura amasasu, akagura impuzankano za gisirikare, ariko nanone birenze ibyo ngibyo akaba ariyo yifashishwa mu kwishyura imishahara y'abasirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu rero niyo mpamvu M23 igomba gukora ibishoboka byose ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga yuko igomba kuza gushyira mu bikorwa amasezerano basinyanye na Leta ya Kinshasa yo guhita bafata ibirombe. Tayari byamaze kugenda bimenyekana yuko M23 iri burwane kugera ku munota wa nyuma, aho kugira ngo batakaze iyi Rubaya. Amakuru agaragaza yuko mu by'ukuri mu gihe izi nyeshyamba za M23 zaba zitakaje Rubaya yaba aresheka ikomeye cyane, kuko iyi ngiyi niyo source y'ubutunzi izi nyeshyamba zifashisha mu gukora ibyo bikorwa byose twababwiye hejuru, yaba mu kugura ibikoresho, yaba mu guhemba abasirikare, yaba mu kugura amasasu n'imbunda, yaba. Bivuze ngo rero akamaro cyangwa se icyo iyi Rubaya imaze ntago 23 yahavirira, kabone nubwo haza special force ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi M23 yiteguye kuba yarwana kugira ngo mu by'ukuri irebe yuko mu by'ukuri aha hantu ikomeza kuhagumana, kuko mu gihe ibi birombe bya Rubaya izi nyeshyamba zabyamburwa, egare yuko muri M23 hagati muri AFC havuka ikibazo, by'umwihariko hakabamo kugumuka intanari cyangwa se abo ubwabo kubera kubura imishahara, kubera kubura impuzankano, kubura amasasu, kubura imbunda. Ibyo byose bikaba ari byo byahita biteza intugunda n'impagarara kuri izi nyeshyamba za M23, ndetse FARDC ikabibatsinza utyo nk'uko babashukishije amasezerano mu mwaka w'ibihumbi 2012. Ubu rero izi saha 23 nta kosa igomba gukora, kandi nanone ku rundi ruhande izi nyeshyamba za M23 zifite gukora ibishoboka byose bagatanga murare ku basirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko iyo umwanzi yatangiye gukoresha ubu buryo bwo kwica abasirikare bakuru, ngira ngo murabizi abasomye igitabo bita The Art of War cya Sun Tzu, mwarabyumvise yuko amwe mu mayeri akoreshwa mu ntambara mu gihe urwana n'umuntu kurusha ingufu, wowe ukora icyo bita udutero shuma cyangwa se gukora operation zo kuba wakivugana bamwe mu bayobozi bakuru. Ibyo ngibyo rero bikahita bituma mu by'ukuri habaho gucika intege mu basirikare bato ari nabo bajya ku mirongo y'imbere ku rugamba kubera kubura abayobozi. Ubu rero biravugwa yuko 23 amwe mu makosa ibujijwe kuba yakongera gukora, harimo ikosa ryo kuba abayobozi bose bagomba kuba aho bari bahashyirwa amakamera, ku buryo isi yose making ashuri ikamenya ngo aha hantu cyangwa se aka gace niko izi nyeshyamba ziherereyemo. Icya kabiri, ibintu byo kugira inama, ibiriyo, ibiki byose bagasamuninga cyangwa se bagateranira ahantu hamwe ari abayobozi bakuru, iki ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse gishobora gutuma mu gihe uruhande bahanganye rwaba rwakoze operation neza rugakora tageti, rushobora gutuma intambara irangira, kubera yuko bamwe mu basirikare bashobora kwica bakicirwa rimwe, abasirikare bakabura bakamera nk'uko inkoko yaba ifite abana
ikitaba imana, abashwi ikitaba imana cyangwa se agace kakayikubita, abashwi urumva yuko ibyabo n'ubundi bagira iki, bomongana. Aha rero ku ruhande rwa M23 abasesenguzi mu bya politike barimo barabagira inama, bababwira bati M23 amakosa muri gukora mwiyarepeta cyangwa se mwiyasubiramo, kuko mu gihe mwapfusha abasirikare bose bakuru egare y'uko urugamba rwaba rubatakaje, ingufu zose mukoresheje imyaka igera kuri 30 murwana no kwishyura ukizana n'uburenganzira bwanyu, mukaba byose bibaye imfabusa. Hari amakuru rero avuga yuko atari Wiringoma wenyine wabaguye muri ibi bitero, ngo bivugwa yuko hari n'abandi bayobozi bakuru ba M23 mu by'ukuri baba baguye muri ibi bitero. Ku ruhande rwa M23 bo batangaje itangazo rivuga yuko mu by'ukuri Wiringoma we yamaze gutabaruka, ariko nta wundi musirikare baragaragaza yuko mu by'ukuri yaba yaragizweho ingaruka cyangwa se yaba yaragizweho ingaruka n'ibi bitero cyangwa se akaba yava mu buzima. Ubu rero amakuru avuga yuko mu by'ukuri General Sultan Makenga ngo nawe yaba yarakomerekeye muri ibi bitero, nawe bita ba Brigadier General Gaceri n'abandi bayobozi batandukanye bo bita ba Gakufi, Colonel Gakufi. Ibi byose ntago mu by'ukuri M23 ubwayo irabivuga cyangwa se irabitangaza, ndetse no ku ruhande rw'umwanzi ariwe FARDC nabo ubwabo ntago barabyigamba. Bivuze ngo rero ibi ngibi byose nibikomeje kugenda bigaragaza yuko ibibazo by'intambara biri mu burasirazuba bwa Kongo ari ibibazo bikomeye cyane, ariko nyamuneka ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 abira basaba gukora ibishoboka byose, ndetse no gufunga butu bagakaza kimono, bagafunga umukanda, bagahangana, kubera yuko mu by'ukuri nta yandi mahitamo bafite, bagomba kuba bakatakana n'ubahiga, ndetse bagomba kuba bakatakana n'uwo bamaze igihe mu by'ukuri bahanganye ku rugamba, kugira ngo mu by'ukuri barebe yuko bagerageza kugenda bikura aha hantu. Ngira ngo reka tugaruke nanone turebe mu gihugu cy'u Burundi tayari byamaze kugenda bimenyekana yuko umupaka wa Kavimviraho wamaze kugenda ufungurwa, nyuma yuko inyeshyamba za M23 mu by'ukuri zimaze kugenda zitangaza yuko zivuye muri uriya mujyi wa Uvira. Ibi byahise bituma ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi abavuga bati nyamuneka noneho ntacyo twikanga, umujyi wa Uvira uri free cyangwa se urimo abo dukwiye kuba twaba dukorana nabo, reka twongere dufungure umupaka, hongere habeho urujya n'uruza rw'abaturage, ndetse tunarekure impunzi z'abakongomani zahunze mu gihe uriya mujyi wa Uvira wafatwaga n'inyeshyamba za M23, nubwo nyuma iyi M23 yaje kugenda mu by'ukuri yikura muri uriya mujyi. Rero amakuru agaragaza yuko mu by'ukuri ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi nabo baba bakomeje urugamba rwabo muri iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse n'imisanzu n'imisada yabo mu by'ukuri ikaba irimo iragenda itangwa. Gusa ikirahangaha gikomeye cyane, mu minsi yashize mwabonye Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ajya mu gihugu cya Angola kujya gusaba ubufasha Perezida Joao Lourenço kugira ngo amuhereze ingabo bakomezanye uru rugamba. Amakuru rero avuga yuko n'ubundi kugeza n'izi saha izi nyeshyamba za M23 zaba zirimo zirakomwa mu nkokora n'ibikorwa bya gisirikare by'iki gisirikare cya Angola. Ngira ngo ku mugabane wa Afurika igisirikare cya Angola kiri mu bisirikare bitatu bikomeye muri Afurika. Bivuze ngo rero Angola irimo irifashisha tekinoloji yabo, Angola yatanze abasirikare, Angola irimo irakora ibintu byose bishoboka kugira ngo ifatikanye n'igisirikare cya leta ya Kongo mu kurwanya izi nyeshyamba za M23. Ubu rero niyo mpamvu mugiye kumva urugamba rw'imberenge, mugiye kumva amagasa y'urugamba, aho rwose mu burasirazuba bwa Kongo hagiye kubera isibaniro. M23 nyuma yo guhangana n'igisirikare cya leta ya Kongo, bagahangana n'abacancuro, bagahangana na za Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi, FARDC, bose ubu haravugwa yuko rwose mu majwi harimo harashyirwamo izi ngabo za Angola, ndetse akaba arizo zigiye kwifatira ku ruhembe rw'iburyo kugira ngo bakomeze izi operasiyo bahatane n'izi nyeshyamba za M23. Ese ku ruhande rw'izi nyeshyamba za M23 General Sultan Makenga koko niba amakuru atangazwa atariyo, yaba akiri mu mwuka w'abazima, arabigenza ate kakomeje kugenda ahura n'uruva gusenya? Niba umwanzi yamaze kugenda afata pozisiyo yo gukoresha guhitana abayobozi bakuru, Makenga
n'abandi bayobozi barimo ba Baudouin Ngaruye, ba Imani Nzenze, ba Colonel, ba Generali Byamungu, abo bayobozi bose uko bakabaye, ba General Sematama muri Twirwaneho, abo bose ntibigaragara yuko mu by'ukuri bafite akazi gakomeye kandi biteguye kuba bahangana bikomeye cyane n'uruhande rwa coalition, kubera yuko mu gihe badakoresheje ingufu zabo ngo bitabare, mu by'ukuri FARDC nta muwe ibafitiye, ndetse leta zunze ubumwe za Amerika yo yamaze kugenda ifata uruhande. Ni nayo mpamvu M23 idafite kuba yagenda ikora ikosa habe na rimwe. Ubwo rero turaza kugenda tugaruka mu ngingo z'amakuru nanone.